Distinguished guests, ladies and gentlemen, please rise. The Taoiseach. A chuin úsle, fi mar is óldíomh tá Catherine Connolly tuffa go chuí chun ifig uachtarán na hÉireann. Tá na maithe poiblí luaite in alt a hocht d'article a dóiag den bhanreacht an seo I láithir. Agus iarmanis an bríomh brethebh an tuachtarán tuffa a chur féin dar a bhú atá ordaithe. As you are aware, Catherine Connolly has been elected to the office of President of Ireland. The public personages mentioned in Section 8 of Article 12 of the Constitution are here present, and I now request the Chief Justice to administer the prescribed declaration to the President-elect, Catherine Connolly. Catherine Connolly, Tatu tuffa a dúchtarán éireann, agus iarm anis ort dul a gúram na hufica sin, tríd an dearbhú seo a dhéanamh, agus de lábha chur leis go poiblí, mar a cheanglíonn an bunreacht ort. Léifí mé an dearbhú anis agus ní mór duitse é a aithris I mo dhé. Catherine Connolly, you have been elected President of Ireland, and I am asking you now to enter upon that office by making this declaration and by signing it in public as laid down in the Constitution. I will now ask you to repeat this declaration after me. Ilahar Gia na Nilacuacht. Ilahar Gia na Hilacuacht. Táimse Catherine Connolly. Táimse Catherine Connolly. A Yalú agus a Yarvu. A Yalú agus a Yarvu. Go salúnta is go fírinach. Go salúnta is go fírinach. Be I ma hacha agus I ma yíden. Bheith I ma hacha agus I ma yíden. Do bhunreacht éireann. Do bhunreacht na hÉireann. Agus a dlíthe a chíomhnú. Agus a dlíthe a cuimhnú. Mo gulgus a cholínú. Mo gulgus a cholínú. Go dílis chun síosach. Go dílis chun síosach. De réir an bhunreachta is an dlí. De réir an bhunreachta is an dlí. Agus de malán díhil a dhéanamh. Agus malán díhil a dhéanamh. Son lasa is fónamh winter na hÉireann. Son lasa is fónamh winter na hÉireann. Gia do mostúrú agus do mochúdach. Gia do mostúrú agus do mochúdach. Catherine Connolly, Catú tar éis dul I gúram dufiga mar uachtarán na hÉireann anis. Álacha alta hocht article a dóiag don bhunreacht a bheith cholínta go cuí agad. Agus de bhrí sin, dílacham Sheila ón uachtarán duit go fuair Catherine Connolly, you have now entered upon your office as President of Ireland, having duly complied with the provisions of Section 8 of Article 12 of the Constitution, and therefore I formally present the presidential seal to you.